ассалому алайкум хонандагони гиромӣ. имрӯз мо ба ҳамроҳи шумо дарси навбати худро аз фанни алгебра барои хонандагони синфи 11 шурӯъ мекунем. мавзӯи дарси имрӯза нобаробариҳои ratsionalӣ мебошанд. оё медонед ки нобаробарии ratsionalӣ чист? нобаробарии ratsionalӣ бо тағйирёбандаи номаълум гуфта нобаробариеро меноманд ки тарафҳои чап ва рости он ифодаҳои ratsionalӣ мебошанд. дар давоми ин дарс шумо бо намудҳои гуногуни нобаробариҳои ratsionalӣ шинос мешавед ва усулҳои осони ҳал кардани онҳоро аз худ мекунед. عددهای راتسیونالی. عددهای راتسیونالی گفته همه عددهایی را می‌نامند که در شکل m تقسیم n نوشتن ممکن است که در اینجا m و n دلخواه عددی بوتون میباشد. یکی از اصولهای اساسی حل کردن نابرابری‌های راتسیونالی این اصول فاصله ها میباشد. اصول فاصله ها برای حل نابرابری‌های نمود a و یا نمود b که در اینجا x1 x2 و xn دلخواه قیمت‌های x از مجموع عددهای حقیقی میباشند استفاده برده میشود. قیمت‌های x که طرف چپ را به صفر میگردانند میابیم. در تیر کوردیناتی این نقطه ها رو معین میکنیم. در فاصله های حاصل شده با گذاشتن قیمت های داخل فاصله علامت طرف چپ را میسنجیم. همچون مثال یک عددی که از 3 کلانتر است انتخاب میکنیم و در نابرابری یعنی در جای بزرگی نامعلوم میگذاریم. من همچون مثال عدد 4 را برای سنجش انتخاب کردم. چنانه که میبینید پس از حل نمودن 45 کلان از صفر حاصل شد. این ifade درست است. یعنی 45 در حقیقت از صفر کلان است. پس بنابر همین علامت پلوس گذاشتن لازم است. اگر در جای 45 یگان عدد خردتر از صفر حاصل میشد علامت مینوس گذاشتن لازم می بود. نوبسته از آن که نابرابری شکل A یا شکل B را دارد علامت ها همه وقت پس هم با نوبت می آیند. یعنی پلوس مینوس پلوس مینوس. بنابر سببی که در این معادله همان قیمت های x را یافتن لازم است که در نتیجه حل معادله کلان از صفر می شود پس ما تنها فاصله های را که علامت پلوس گذاشتیم همچون جواب درست قبول میکنیم. اگر معادله ما شکل B را می داشت پس ما فاصله هایی که علامت مینوس گذاشتیم همچون جواب درست قبول میکردیم. جواب این مثال هر گونه قیمت x در فاصله مینوس 5 مینوس 1 و از 3 تا به آخر می باشند. مثال دوم. در ضرب شونده یکم علامت مینوس را از قوس برآورده سه‌عضوگی کوادراتی را از روی فرمولایی که با رنگ سرخ میبینید به ضرب شونده ها جدا میکنیم. هر دو طرف نابرابری را به مینوس 1 تقسیم میکنیم. علامت مینوسی که پیش از قوس نوشته شده بود از بین می رود و علامت نابرابری نیز عوض می شود. قیمت های x که طرف چپ را به صفر می گردانند می یابیم و در تیر کوردیناتی x می گذاریم. به مانند مثال قبلی حساب می کنیم که در کدام فاصله آن به مینوس و در کدام فاصله آن به پلوس برابر می شود. قید کردن لازم است که از بس که دیگرگونی های در طرف چپ اجرا شده برابر قواند اصول فاصله ها به برآوردن علامت مینوس و به ضرب شونده ها جدا کردن سه‌عضوگی کوادراتی استفاده بردن ممکن است. همین طور جواب این مثال دلخواه قیمت x در فاصله های از 0 تا 1 و از 2 تا 4 می باشد. مثال سوم. در اینجا سه‌عضوگی کوادراتی که با رنگ سرخ می بینید برای قیمت های اختیاری x می تواند قیمت تنها مثبت و یا تنها منفی گیرد. چنانه که از گرافیک فونکسیون می بینید برای قیمت های دلخواه اختیاری x
қиматаш мусбат аст, яъне аз тири координати x боло аст. ин маънои онро дорад ки сеазогӣ ба аломати нобаробарӣ таъсир намерасонад ва мо онро метавонем ба назар нагирем. он гоҳ x тарҳи 2 зарби x ҷамъи 3 хурд аз 0 боқӣ мемонад. қиматҳои x ки тарафи чапро ба 0 мегардонанд муайян мекунем. аз усули фосилаҳо истифода бурда ҷавоби худро муайян мекунем. оё шумо медонед ки дар ҳаёти ҳаррӯза мо бо нобаробариҳо вомехӯрем? аз харидорӣ кардани китоб, ё дар ҳангоми рондани мошин, ва ҳатто ҳангоми супоридани имтиҳон шумо бо нобаробарӣ вомехӯред. усули фосилаҳоро инчунин дар ҳалли нобаробариҳои касрии ratsionalӣ истифода бурдан мумкин аст. ҳалли ихтиёрии нобаробарии намуди якум ки дар ин ҷо a аз x ва b аз x бисёр аъзоги ё нисбати x ҳастанд, ҳалли нобаробарии шакли дуюм мебошанд. яъне ҳангоми ҳалли нобаробарӣ онро дар шакли дуюм навиштан мумкин аст. мисоли чорум. нобаробариро дар шакли зерин менависем. ҳамаи қиматҳои x ки тарафи чапро ба 0 мегардонанд меёбем. аз усули фосилаҳо истифода бурда фосилаҳои мусбатро муайян мекунем. пас ҷавоби мо аз минуси беохир то 1 ва аз 5 то беохир мебошад. мисоли панҷум. ин мисол пурра ба монанди мисоли қаблӣ ҳал карда мешавад. хонандагони гиромӣ, бароятон 30 сония барои ҳал кардани ин нобаробарӣ ҷудо карда шудааст. кӯшиш кунед онро дар давоми вақти ҷудо шуда дуруст ва бехато ҳал кунед. ҳалли ин мисол чунин мебошад. умедворам шумо низ чунин ҷавобро ҳосил кардед. мисоли шашум. сурати касрро ба зарбшавандаҳо ҷудо мекунем. аз рӯи хосиятҳои зикршуда онро ба чунин шакл меорем. аз сабаби он ки дар нобаробариамон аломати хурд ё баробар истодааст, пас қиматҳои x ки суратро ба 0 мегардонанд бо доирачаи дарунаш пур, яъне бо доирачаи сиёҳ, ва қимати x ки махраҷро ба 0 мегардонад бо доирачаи холӣ ишора карда мешавад. зеро дар ҳолати махраҷ ба 0 баробар шудан мо медонем ки каср маъно надорад. ҷавоб: ҳамаи қиматҳои x аз -1 то 2 ва аз 3 то 5 мебошанд. дар ин ҷо аҳамият диҳед ки худи ҳамин ададҳои -1 ва 5 низ ба ҷавоб дохил мешаванд. барои ҳал намудани нобаробарии намудӣ a1 аз x тақсими b1 аз x калон ва ё хурд аз a2 аз x тақсими b2 аз x ки дар ин ҷо a1 аз x ва a2 аз x, b1 аз x ва ҳамчунин b2 аз x бисёр аъзоги ё нисбати x ҳастанд, ҳамаи аъзоҳоро ба тарафи чап гузаронида, пас аз амалҳои муайян онро ба намуди a аз x тақсими b аз x калон аз 0 ва ё хурд аз 0 меорем ки ҳалли онро пештар дида баромадем. мисоли ҳафтум. чуноне ки дар қоидаи қаблӣ дида будем, 3 тақсими x ҷамъи 1-ро ба паҳлӯи чапи нобаробарӣ гузаронида, қабл аз он аломати минус мегузорем. пас аз ин махраҷи умумӣ медиҳем. аъзоҳои назди қавсҳоро ба аъзоҳои дохили қавс зарб зада аз қавсҳо ҷудо мешавем.
аъзоҳои монандро ҷамъ ва тарҳ мекунем. дар нобаробарии ҳосилшуда дар тарафи чап дар сурат се аъзогии квадратӣ ҳосил шуд, ки дорои реша намебошанд. махраҷи ифодаро дида мебароем. қиматҳои x ки дар инҷо x ба 0 баробар аст муайян мекунем ва аз усули фосилаҳо истифода бурда ҷавоби нобаробариро меёбем. муайян шуд ки ҷавоби ин муодила аз минуси беохир то минуси 1 ва аз 2/5 то беохир мебошад. ин буд маълумоти умумӣ дар бораи нобаробариҳои ratsionалӣ. умедвор ҳастам ин дарс барои шумо ҷолиб ва осон буд. дар ҳамин лаҳза дарси имрӯзаи мо бо ҳамроҳи шумо ба охир мерасад. умедвор ҳастам шумо намудҳои гуногуни нобаробарии ratsionалиро аз худ кардед ва роҳҳои ҳал кардани онро низ омӯхтед. дар ҳамин лаҳза бошад дарси мо ба охир мерасад. хайр, то дарсҳои оянда.